Ok. Znači, mladi vrtlar u akciji, reže lavandu, iako je lavanda mala, bez obzira na to i nju treba rezati. Ajde, ok. Bravo, tako. Treba to porezati prije pojave mraza, jačih mrazeva, kako bi rana zacijelila i ne bi dozvolila i da ne dozvoli mrazu da dodatno ošteti biljku. Evo, dobro, bravo, super. Znači, da vidimo prst. Čekaj da te zoomiram. Ne, krivo. Evo ga, tada, bravo.